Dari pelaku ini. Hari Rabu itu pertama, menang sama hujan. Dari paksa paham tuh aku mau ke mana? Mau ke Kendari Pak. Tanggal berapa kegiatannya? Hari Senin. Hari Senin jadi saya pulang hari Selasa. Hari Rabu baru sampai. Oh, berarti minta Senin sampai Rabu. Oke, baik. Memilih itu si Rapi tanggal merah. Si Rapi tanggal merah temu. Ngapur tumbuhan aja. Langang perehu. Nah, betul langang perehu. Untungnya tahan satu perehu juga kok. Perehu untung ada Set sapi. na ada tujuh selan jadi bebas Masuk ke tasnya nama apa, Pak? Kasi ano, kenalan ng anti. May lagi. Anda sudah sulit disulit. Bukan Google Map, Pak. Salah gitu Google. Bukit ini. bertu pemi. Itu man. Tengah-tengah mau peku. Katanya itu musiknya no. Oh, itu apa lah. Bisa ya paham diaktifkan tak kenaan, Pak. Kalau kami bisa tidur di lahir nanti aneh. Bisa. Masih mati bilang gitu anu dulu musik sih. Tato, mali-mali. Ah, siapa tahu tersalah anu. Aja mau. Aja lagi meng. Yung doon kinakasawit mo lolo na parete. Enna siya ni Rese bisa na palambi sarado. Apa titi ano na? Hindi pa tanong Malah po mi. Ang mando nga. Natanya pa din. Biar kan lo Indrek kan. Ano ria, Tindolo solan. Butuh jo kira palu. Dia betul. Sungai Malili. Di belok kanan kiri. Kalau jalan terus di depan nyari nih ke mereka. Moyam teh. Dem tu dua jari siapa? Belok kanan. Belok kiri toh. Belok kiri siapa toh? Apa? Belok kiri. Kiri kanan ria. Dai, Ah, tambah gigi kuah. Belok kanan gitu. Salah deh. Biar kete. tujuh. Nah, aku salah nah, atau serah aku berani nanti. Tiro kiri teh. Tindolo. Ano? Mando nga to? Iya.
Pemolok. Tanpa-tanpa lain. Nata, parang tapi malilin na. Siyempre, suruha ako rin. Surua. Duduk kayak pihak-pihakan jangan teh. Iram tadi tiba di jangan teh. Saya Kipli jong sia. Oh, tanya Kipli sia. Sa tadi na Vincent. Ito kan Cheno pa. Sino Gandari? Iya, Legendary? iya. Kipli? Kipli juga to. Dulu Henry? Puluh na 94. 494 570 ana 494 dan narireki to. Bukan pala. Maksudnya itu 500. Nah kan 575. Mana ko to 500. Orang kota. Tapi itu 500 na ni na mani andan 5. Oh, ana 70 ni na. Nata aku kira kan itu 70 na. Yung mana ko to 500. Nang kumani masa itu 500 na. Oh, ber- Masama nila ng kilo wala idoli jomi masama din dito. Masalahnya ini nato naman itiron Google Map dato tontok mande 570 pa. Mangka kumande. Ona 490 din na kami masama yan ng kilo to. Sampai gitu dulu na. Di ko 570. Masa to 500 na rin. Mana naman like. Berarti ko nyimak dong. Iya pakai murang man dari tam simak di. Kasi magpulo paki Tapi ada kayak dirangi bar na di simak lang. Buti do, apa? angko na. Indo market apa sih? Mami okay, bota ki suste. Kecamatan Luma. Narotong ano kit nibes di nalay pa kaya si 50 cent di patatata. Mem siguro ekspedisi to kayo po. Iyo. Ekspedisi si Timi tututus. Yan na yun, nalaluan kay tututunan. Iyo. Budutong ko pisen na to. Si Maya pa naman ang paman to stil na kaya natabi mo buko. Kita siya namin napang to bambo ko. Iyo. Baru milo lapat membokon lah. Share kemari makanan tuh. Susyum tuh yung Ekspedisi yung bikin. expedition. Ay na ano to kayo nang binang kuya nako kita ra kala na ano kita biti ya. Na lo biti aming alam binang ko lupa sis. Iyo. Si bapat tuh. Atan deh kung preman tuh di salon na buko deh. Pareho.
Rehu. Hindi naman tadi. Panjang jalan yang berutang. Panjang jalan Kenangan. Biasa gini pikir secara logika tuh le, di gua meron dua gitu di Tasik tuh le, taruh ke Napura tuh ke Napura Bani sudah tahu langan. Dari pun lebih berutang. Duran tari. Saya uran-uran saya kurang-kurang di Tasik itu benar tuh le. Batu ilmu apa itu? Izinkan ku bicara, agar kau tidak dapat mengerti. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Alasan cinta datang dan berkata, karena cinta. Terus dua hari na tayo. Mama, Kalian dulu. Kalian dulu beli na lang. Jam 9. jangan bilang lihat sini gitu. Dan buru pertama ini. Titan, mawar, yung pamari pinarabar itu, Titan yung membeli. Ini lang bien por rejo na ko. Tur terang po to. Yan na to, kanti, apa namanya? Google Map.
Mudah-mudahan terlanjur perjalanan tuh berarti rampok di sekitar jam 7 pagi. Le. Kayak itu untuk maksudnya kecepatan tuh sama-sama tuh ya. Mana dari kita ambil kota Kendari misalnya ke tamu pagi gitu, berarti pasti macet. Mungkin tentu lako. Warna siapa siang deh? Libur siapa atau kantoran? Ternyata so mati di Mangkasau. Enda jalur Purusya petahap kulo busa bato. Tapi na may kowek ketek ko may taham kutan dito. Bisa kilin doon niru kopi pahit ako doon te kasalamat. Pareho. Pareho. Bagaimana pareho di belakang? Sudah tidur kah? Mama, Nah, mama pareho to tinaw itu. sekarang sudah masuk roti tahu dari mana ada. Ada apa? Naman kasi ito, mga bislimit sa bata, tidur giroto, rampay sa puno. Makanya kok ya buru itu misalnya buru tomat itu tadi kan ya buru tomat goreng bang. Ah, si pidi kebetulan ko. Kurang si pidi kebetulan. Buat apa ini sale? Itu nih turunnya tuh nih ya. Kayak dia kamu kimi itu ini nasi nanti di dalam nur itu pak aspal nalangan bang. Ada buahan nalangan. Selalu ka anak ko teman deh. Tidur nih. Masih yo tadi terang. Ah, pala masir. Turba, bisa gusto niya to. Ito ni ano, Tapi yang mereka terus diusikan. Tasya. Satu gue ngecas bro. Oh, banjir na. Si Rolls ko to. Mabe kemana ya? Itu teman-teman natin itu. Mana ba itu? Itu teman-teman. Bertu Jom bahasa kapan? Jom. Noko. bertu bisa diintir ke rumah. Itu, itu. Nanti ya. Yo. Mati liur kan? Akara, mga talo mo ka pang bayad dito. Banjir duit. Hindi na, wala urang dito nili. Tapi ya,
kita berani. Sana, nasa ko sana yung muna. Punta kita dati dito sa Malibog mo. Kaya pa ba, ano mga nila? Ganda pa yung kado dyan. Ay, ba parang. Ganda pa yung dyan. Kung natamulin eh. Saan? Diyan parang. Saan? Ah, nagtara binibilo yun nato mo. Ano yung sa labelo kung medyo dolyar din na. Pak, kita tahu aja rute netar. Woi, antu koi. Kau tu koi. Abi na tama pela mete. Yan na minisala, ni nato kinasala ko ni. Mga nito, bumili ni Sisi. Kaya ganun na natin. Dito ko yung tiro eh. Pinimpidinte na yung pag eh. Eh. Balik lah. Pasang ka? Pasang dia. Tidak, jadi gue di Google Map kok. Tuh. Maps. Ako may Mando lah. Ha? Dia mau ke malam tu lah. Dia mau biasa kilik kami. Ako na na. Mando nggak? Nindong ah. Man. Mando. Sebentar atas, kita tuh Ako naman. Ano ba? Dia tahu nanti. Lang. Dia tahu. Hati-hati nyetir. Oke, terima kasih bosku. Doakan semoga sampai dengan selamat. Oh, hujan deras sini. Lawan ya. Lawan. Dia mau di luar na makan. Kasi manin. Ay, sa tarong kita. Saan naman mo? Naman.
banjir di lidi. Yung ulan di tilo. Iyo ah. Matuan, hindi ito yung muara naman. Kaya tayo muara. Oh, Iyo. kan. Muara airline. Pasap yung sapa pagkara. Pasapa. Apa? Pasapa tong katabi labi. Buto kami. Kaya ba? Binilin din mo, biyam to dito eh. Ang walo yung bota. Oh. Hindi ka mo gasutan sila. Siapa tahu? Doon na yung bota, ano. Suro ko. Diba? Ibu kota Pareho. Butim. Yun dito siya niya siguro sa binila eh. Hindi pa sila. Eh? Oh, sinete mo. Aditi dito. Dahil yun, kami marwalin. Nagpipilit niya. Detikin dari ito. Mabu sa usir na. Napuri ito, pelako pa na itong ganggun na ito na. Bisa ibayangkan, terlalu persan to le. Umum boses mapadi tama jambong ile. Serang kanin nembaki auto siste. Nata naman dyan. Ayari, kayak misalkan tanah mama. Lagi mana kondisi uran. Kondisi tanah uran sama aja mah. Bayangkan kasihan mana padi dan katon do tado. Mabango, may tumibutok rato sa tiban nun. May parkiran na tuwalat na lang naman. Oh, hindi mo. Diyan ko pinsang po paro yun. Oh.
Mama sekalian mau itu deh. Kan kayak gitu. Jadi mati sekian. bersama ni Ila. Jadi apa panen bang tu? Ni Ila, ni Raya, ni Pani. Parang pwede mo kasi handa. Kamu. Tambayo na ni isa to kintan ko ta ano kinatan ko dulu mamucho. Nagwar ka? Iyo. Kita na ano kan namro. Mereka na medot tula mali na kaya nya na ano mo. Bibi makikian. Ah, patang matang ani. Apa? Oh, timbul ini daerah banjir sih. Betul sih dong. Masuk ke Tasik. Masuk ke Tasik ini demi Madak kita. berpindah sih. Tercipta untukmu. Ninari ko belum lihat ni kitir le. Kau aku apa? Takut kini natin na panjang buku ko.
50 pas. Ano po ko no? Napengaran dulu ka kita no, yan yung mapaman lumago na ano. Pertama daw, kedua kartu. Mungkin suatu saat nanti Ay, yang ini lagi mau tuh. ku temukan bahagia meski tak bersama. Bila nanti kau tak kembali, kenangan. Oh, mori dati uran teh. Mudah-mudahan tuh na semakin perlahan kurang dan bahkan sudah tidak ada sampai besok pagi. Kejut gitu na orang buah orang ini ya. Ah, dia apa hitam tuh? Kita dulu. Kembung gua. Mantap dia terus tinggal deh. Kita dulu materi ni mantap. Oh mantap tuh. Tirang jembatan din di bawah. Balik. Nabirsa ko rin kila po por kay den ni may sa ito rin ko. Marino ko birsa ben kila ito. Sabi ko ketahan yan. Ah, bilang dia mau ketemu ni dia peran muka. Tahu ba? Apa? Antelan lah por mari ini masih 20 kilogram. Hati kilometer. Di Kota Malili naman din menyeberang. Nyebrang apa? Jembatan.
bisa jadi betul di mana di 1 juta di sini atau itu Bulan. Wow. Kira kena ngisi yang tayar kau deh. Jenda kalau pengala. Paling dah kur subuh. Kata hasil dan ledak tu. Biasanya kamu tidak dalam. Nah di sini sama deh. Kalau naik kayak kemarwan ini, iya di kalau kerja nanti. Iyo. Itu janina. Oh itu lalu. Kalau kiri kaya jauh nane. Kalau bisa jadi kebang kita sama lang disuruh aku bisa. Betul lalan siapa-siapa. Ni ba ambil dah ko, domi. Lintas siapa-siapa. Kalau lagi murah tu tu. Ah tak ada. Kena ibarat bukan itu. Kaya cari penumpang. No, siapa? Lintas siapa-siapa. Lintas na. Ano yan, ang gambar. Lintas gambar siapa dua-dua. Tapi gambar monyet. Iya, gambar mo. Gusti, foto mo di Kendari, ya. Di Kendari kayak ini atau di Oh, mana? gusto palit teka itu. Jemput saya besok pagi, bro. Bagaimana nih Melody? Bagus sih pintunya. Kiri aja tuh. Kiri aja sini Melody tuh. Nah, padi na ni siapa? Jangan nanti air tuh Gusti. Din patuloy sa tamar kayo. Tam kini. Bagaimana kumis? Besok ko Jadi oke itu Gusti tuh kumisnya tuh sama nih ya. Oh, angkong lo yang tuh angkong le. Selalu nih tuh le. Tapi ini. Masa pa ni pestiro danggo mo na kumis ko sa amne. Ah, Oh, kumis mo na danggo ko. Hmm. Buar ka na lah. Seimbang ya, Thomas. Abar ko balas, tabang na balas si. Ay, araw ko ito chido. Hampir may amalenten sa lapat. Bawa kan yang gurmera satu besok deh. Siapkan ayam di rumah besok. Tunggu mana kemasyang. Jawaban. Segala risau hatiku dan biarkan. Ada 3 ruru kita temenani. Itu aturan di rumah tanah tidak boleh dibawa kalau pergi-pergi. Tinggal penonton kalau Iya. Tiku sanding dirimu, miliki aku dengan segala Dengar suara. di sampingku. Jangan pernah letih untuk mencintaiku. Wow. Derojo. Nya. Si Dero itu sangat. wow sana ngomong malu itu. No, tolong na. Iya karena mangaruh gua asing lang kanto no. Itu juga dari itu. Tama ka bila makik iti. Sakadu pura. Kalau senda kasih ini. At ini kapangin na tangga ito no. Pas hindi na kamasing na tangga. Jagong ko. Tungang ko. Ibu hindi talo si Widado yung testal yung na. Tetaruba yun naman sa puri. Papi siya pun puri pa. Kita di kan. Ito itala mapisa. Wata pa siya may. Kaya bayam to. Hindi ko bilang siniya yun. Yan na lang, magiging mangin natin. Oro lain na lang. Sini ya, solarang selap. Wah, Aras juga itu buka ya boko. serius.
Tandu mo na ako dito ka po, pira ka. Nasa de. Tidak piang kau tak keburu mutus kapur. Acara apa di Kendari? Ada acara nikah keluarga bosku. Dengan segala kelemahanku dan tidak Sunyi kitir itu gelapnya jalan. Iya, ada ke lampu, bantu dulu. atau ada ke bintang. Bantu dulu dengan bintang. Ada ke apa pintu ko? Setang ke apa? Setang ke mawar. Setang Setangnya mawar. Ito na. Di na malas-las na nasataruan na mitawa. Bukan kami yang ribut, pemirsa ini yang ribut. Tetangga makanan. Kita memotong. Ano lobang yun? Itu bahaya kalau banyak lubang begitu, banyak lubang besar. Terus ditenang. Ang buhat ay lambu tutus para ba? Nanti telur itu langsung ke bawah. Ano kana kerabat yang beli di dalam mobil mau. Terus taruh itu po beli pinggir malam bung. Nah, para sa taruh. Gitu kana lomi. Taparan pun Kristi. Wah, itu ko to. Bagar tukot tu sani yung Iyo. Kita kan nak biasa nak buat pisang-pisang so pisang deh. Sila. Kina mo rin di pumirnak mo tu ki mo gar mga tutun baway. Eh kena na so deng sola anas do no mabalapan luto na karili na yan. Lampu tidak bisa dikirim. Oke. Kirimkan anu saja lihat rekening. Iyo. Burane upa. Benar besar rupungnya loh. Aman. Jagat pong Kristi mo itong sila menggetus ke pusto. Penting memungkinkan siya yang penting lang gina mengganggu pengendara lain. Hyundai. Mantap. Apa Amerika apa tu hilang. Ano, Hyundai? Si macam ba susi nak Honda mati atau Apa sa to? Sisihino. Hino le Hino. Ana ko de balal tadi. Aku tak mati. Yan lumayan tu kira. Hino. Ano? Toyota. Mo pwede tingin dito. Ang ganda ka tulad berat na hindom ka. Iyo. Sini yang kebantuan. Hyundai. Hindi. Cái liu gong gong yan na rin liu gong na liu. Longking, Songking, liu gong, Yupi. Jiangdong, Jando. anas na to. Yung tante produksi na to. Barang-barang kopian na sa to may. Barang tiruan. Mama krew. Ini apa?
sama Yamar tuh. Sama kayak Yamar. Yun, pasama mo din na. Kaya ano na juga sama, ukuran na. Cuman kandungan mineral, material na mungkin beda. Yun, kitin ko lang po na. Laguna FC dito. Lagunan rin. Eh namali mo si Rin din sol cewek na dipilih mo to. Jomblohin mo. Natuloy mo ay. Ito, mari-mari mo na yung Be lang ising om to. Jadi sini dalam serba bosan jolai na inam kanam ba tu batas uran lau pali. Video daw jembatan. Iya kuan mana pati uran tinam. Di jembatan kan. Jembatannya daw tagari. Saya lah ke Balawa. Ako na ano to urang ko daw. Salah, tahu na tatlo ba na kaman. Bekas paan to berkat. Eh kena no berkat papa mantas. Paham ya. Sampai. Oh happy. Diam, saan ka pang kuparay? Kota. Tak apa, 11 kilo pak. Pero 11 pak. O talurado un kilo kuning bawa tu seperti ini. begitu kami. Ah, tuan mereka petar parsu. Kini begitu ile. hari raya, hari Jumat ni. Raya. Tar kam tu paili na ato buti kalender sangalong pa. Nang ano, Ko yemen long dali kalender te buda tanggal miran na. bingung ka din kalender tayo. Makanya dipilih tu dan na buda kalender tanggal miran jong. Kalender sendiri lang tayo. Tapi din masura nang ko. Demo surat edaran Betul ako baca ko. tentang libur bersama. Libro apa tahu? Iyo, cuti bersama. Diam-diam sambung karo. Randung kita amde seperti di kapang kakutan eh. Oh, happy. Yep, malilim sila. Happy. 11 km, 10 km pertemanan yang tampi anu. Malini. Diam tu dah ina nama dia tu dah main. Waktu balik si Korea nanti depan jadinya. Lagi ditarik na ina. Bilupa. Apa? Bilupa. Di utara. Apa ketemu kali? Lalu timur mau itu. Di utaran. Bola ke utara. Iyo, kalau kota. Kalau ke utara mau bela dua. Dinar tu tamade mada main ende tu aja malilim. Ya kita randa ram pada aku sepore lun. Perkirakan jam-jam Ya berarti ini na halo ini demi. Iya. jam-jam 1 siang malam atau jam-jam 2. Cuma di model. Iya, Nah itu lah. jam 3 deh. Ya kita itu jam 3 yang mau. Sementara para ram pembahas itu kira bagi jam 7 ke Sarawak menang. Santai dulu ya lah aku tu ni. Di sini dulu kan lah. Utara. Main dia tissue di sana sampai. Ini dia mesti tanya deh. Tidak itu.
kanan kita. Kan kiri. Kanan. Ibu berapa kanan? Oh. Baru komunitas ya. Oke. Tekal kan aku lalak ni. Saya cuma merasa tahu. Jauh-jauh. Nah, hindi mo na pagkaramam ki. Sabtu bertun ke Porehu menuju Porehu. Dalam 9 km, belok kanan ke Jalan Poros Malili, Batu Putih. Ulangan tuh perbatasan. 9 kilometer boleh? Bidang kilometer, bidang tuh. Iya. Belok kanan. Oh, mantap seperti. Biasanya jadi ngerokok itu. Ya dong. Kapang. Batu lama. Jadi kenapa rekam pakai? Konten. Batu lama. Belok sih yang isi THP sama ceste. Ah, masalahnya jaringan dapat gitu gelmok ke lambat di. Oh, tak ini lah mau pengalaman aku satu jalur mereka itu. Pas juga jembatan jauh di Sepangnya. Pusat country lagi nih, coba. Di sini mah musuh gitu. Ah, berani pusat kan tuh. Itu hotelan ini nah. Hotel Pereu. Lindungan. Andungan. Andungan lang. Jangan bisa taruh beli dulu nah. Iya. Oh, tak murun tuh. Tandang. Jadi kate murin tapi di Pondok Lima. Formal pisar tuh na. Paling satu foto lah. Kaya tuh tes puno di memorinya. Masa juga mau Ada info dah kan talang. Makeup ya. backup tong komputer le. Misalnya kemudian apa dah kasih entah deh. Tapi bro Dia wet solar bude. Kita asyik 60 nali lang tong. Nali bali. Nay merusaw to nele mau pesan tu. Ana, meriga. Nali de 10 liter na nakabungir sampai balik ke bawah na. Rumah rusak tu. Harga kita tapi sita mana. Tahu kan? Cari tapi sana lah tuh tangki. Saringan solar ya. Iya. Dari kan? Kami kemarin ke nanasero tu mesin na pasti na jebol ke. Kena kurang-kurang anu merokok tuh le, lampu le. Nah, nuri mama lulu. Wah. Bebas merdeka ya re. Datang aku itu ada yang di kamu. Bikin selanjutnya saya tuh sipis nggak bareng. Datang kamu. Mga taon ni basta ke nalin jojo. memang bandu kan terang nah. Tapi kan digori. Toro. Ketagiran itu na kering. Demi mengenang. Ah, satu hari mengang maniran itu mengang ano. Terus. Kadang-kadang aku terus kinang do mengang. Dari bapak anak. Oh, teh tubuh. Dulu betul sama itu lah. Ada udah bisa juga. Apa itu? Terus juga anak ini. Lalu aku hancur dia.
Mata ada tinggal dulu. Naroon na ako. Retiro. Pentiro ko. Apa ni tiro bumi? Batat naman na. Ewan, di ba garis po sila ako kanone. Diba? Menurut ko nga lang tiro doon lang sa kalintingan no. Bagat Tanda no. ay taga ati batat lang to na biro. Ito yung Google lang. Kasi muna lang kasi. Dan tatawa na. Yan sekarang dua di mana? Kasi sila nga po dyan eh. Ayan lang, kami po dyan. Natik termasuk ti ko mo taga bela si dato. Hindi nga, ito kami lang ito na mabulog yun. Pintar dua. Riti-riti ako mo. Mali ba? Mali na mura lang. Takut buku. Anak garis putih lah nanti le. Mang garis sunday ito, garis kuning mang galing. Mari. Nah, anu tu itu pate penting. Tadi orang telepon garis putih apa? Dalam kota le. Oh, mir kerasi ngawan ni garis kuning tar. Jadi dalam kota ka bang. Sampai garis kuning. Kuning ko mo ate. Kuning, kuning. Kuning ko sudah. Oh, di ba wala ko le? Eh, Yung kita hutan. Berarti orang pertama Peri Batu Putihan. Kawan saring kita begini sekepul lah. Kalau perusahaan itu no. Ketane. Marang kita tahu deh ini tu. Tanong na na. Tirin-tirin. Anu, rintis.